Ke VHC App kan pen ERP yaki data pyndonkam halor ke kot ke kia jong kinong shong jong pi. Ke VHC App kalong ke pyndonkam bha ya ke Executive Committee. Barok kita kot ke Executive Committee kin yok pyndonkam ke VHC App. Klik hak plus button badon hak bentas po jong ke screen. Kene kan stang men record ya ke meeting temai. Ki district sebarok jong ke Meghalaya kin sepau. J di ke district jong pi. J di ke blok jong pi. J di ke Shnong lani VHC jong pi. Klik hak select date ban pendap iki tarik ban benai jong ke meeting. J di ki box jong ki member ki badon hak meeting. Hadin fill up pendap ya ke attendance piap shondur ya ki page jong ke VHC register. Ke screen kan sepau lada fidang kwa susu pan shondur. Klik haka add image pan shondur ya ke register. Klik haka caka bedum pan add dursu. Klik haka capture photo pan shondur susu. Swipe sekediang pan penkut ya ke jing shondur. Klik haka do not add group. Hadin fill up add ikidur pila pan pendap ya ke kerteng jong ke meeting. Kum kenuksa, meeting 1, meeting 2, klik haka finalize form and exit, ban save. Congratulations, la dab ad ya ke meeting jong pi.